بالأمس كان في طبعا غزارة دوو بێگومان بارانێکە بەهێزباری و لە ڕووبارێ مەزنێ باکوورک و ئەم نەها لێ نە لە گوندێ سەراف بوو سەدەما ڕابوونا لە هیان و هەرفینە تصل ئاخێ 450 متر مكعب في الثانية. هەرکینە ئاوێ دە چرتەیەکێدا ji 405 مەتە سێجا زێدەتر بوو چ قلێنداران و پرێژ بخۆرە برن ئەv یەکشی بوو سەدەم و بەنداو وەرەگرتن بێگومان ئاو ji kêlekên bendavê herikî û bû sedema herfîna axê li derdora bendavê. Vê yekê jî rêya navçeya Serafê qut kir hewa li navçeyên dinên cuda jî ax herfî û qenatên avê yên li ser rêya lehiyê hatin girtin. Niha hemû makîne û amûrên hemû rêveberiyan kar dikin, amûrên saziya avê, çavkaniyên avê, çandinî û xizmetguzariyên teknîkî li cihê bûyerê ne û hemû makîne li navçeyên cuda kar dikin. في مختلف المناطق.